Nteto ingi nandi minista wa biashara kaunti-ini Meru Harriet Makena na akinyite tauni-ini mawa kuona uria thoko mwanya mwanya iri akiaria ndiria kuthingatene na murungamiri wa tauni Timothy Mwenda augite thirikari kaunti ya Meru rungu rwa gavana Mwangaza iri na mubango jo gwaka thoko cia kinandi tauni ukienda kumitithia kiwango kia munisipa. Dennis Mugendi no wina chikinya. Minister wa biashara kaunti ya Meru Harriet Makena akinyite mucinio mao gucionera kuthikiri na kuthurania mathina jaria biashara bali na jo na bagukurukira marurine mwanya mwanya ririo ria tirandena ria ndithia mutumbene na kinya stinji ni angari kuria gutwikite ikuthoko nyume ya biashara kwebera marikiti ni ntuba kuthuka maoni ya kwijite kenda kinyithiria gavana Kawira Mwangaza bakaranthi bona buria bagatungata ndiretete akenda mbomba kumenya thina cia thoko maua na ti thoko maua ake ithoko cionthe ikiatumitwa thiulunka mbere twamba kuigwa maoni ya antu na antu ibakulalamika no ntu bwa thoko na antu bena maoni that no barete thoko eye na au kukabwithwa antu bakomba kwanira kuo na kukabwithwa roofing ikiatumimbuku atire no ntu kuireta au na kuigwa maoni ya antu no mwanka twete tukarende ndi no na obisi no ntu ngwete litawai muntu mwe ngwete litawai muntu mwe unika ndi representative na kwina obisi yonde karande kabanga bana wetu agayukia spindi sana aciomie thoko ebwe ekoro beto barito njirene baukumbe na reto athironka thoko ne tokona thoko enene ne nyankoroki yere nkubu thoko enene nkoroki yera ya mutindwa nege agoyokerua mpango mzuri kinya itethua na pillars eka imboro nyama ba ente engineer mbatian kwanda kuwa kwena room ya extension ya koro beto nyama mo bare na ubange barinde akoirwa thati anto bakirwe kanyumba kaonka ile twana na manda mwa kuandika na kuwa ngabana ni mama ahakikisha nontu waziri aure na ure ahakikisha akakira antu bau kanyumba kaonka ya twana renge kuri ya twana baka antu ba mama matundene banyenya matunda banyenya nyanya cio twana tata tukama mwantu amwe kaonkwa thoko yetu ya mutumba no yari ara stage ya kirwe na kuma antu bara ba mutumba be kurito stage ya kithai maua antu ba mutumba batonerwa thoko kamili ya kuritira ngwe na nikyo gutuma igita negita tuthira twicumburana na obisi ya kansu ati antu ni ba utandika njirene na tika antu bendo utandika njirene ndikabairie thoko murungamiri muci Timothy Mwenda aria athira ati mawa gwakwa kinya thoko cia ngoroba tontu gavana Kawira Mwangaza na tungatite na gwatuika municipality aria gukamukairwa mbesa cia kuthithia witi na mbere kuma banki ya Kimanthiguru mbere buribu kumenya Kawira Mwangaza na rombera usukuma mawa etuika municipality thai tuwikumirie municipality na ni achievement ine murubara bakwelewa municipality mbi ni achievement ine sana kire antu mawa na biashara mawa tumbete kinya status ya municipality nontu thai tu na uwezo wa kuona mbecha kuma kinya ki World Bank kuma kiwa fadhili baba ingi muno na ita ronde kwambirira thai ngwetikia municipality yatu ikethora yumbite kwambiri kurita ngui na urabu kuona makutano yao kwa thoko cia ngoroba no bunya mawe yao kwa thoko cia ngoroba nontu mbecha iria na mbecha iria ciumite na World Bank na ciwe thoko ekwendekana. Dennis Mugendi Weru Wikendi mucinio maua kaunti ya Meru.